Nay, papil mo day tabas-basaan bakay? Siyempre papila ang mati mabasa lakay. Mabalin ayamot abasaan ti pinggan. Si kamot. Anya? Basbasaak man day tuy inted ni Kumari a Dolores itay. Anya ngay day ta? Nakaisuratan dagiti plataporma na Apay, iso ka diti ibutos mo kapitan bakay? San mat? Jakmat kayat ni Mari Dolores. Nagalas mo ti ugali na. Ngamuray kasta. Inawat ko latamot aday tuy papel nga inyawat na. Amangan nga may no agsakit tinakam na. Kasta? Wan, gamno siyak, ni Benjamin ti ibutos ko para kapitan. Ay kitwin na. Awan mo't mang dikdiktar king ka no asino ti ibutos mo. No asino ti panagkunam, kit matalag ay kit ison ti ibutos mo. Ay wan punsyo, ni Benjamin ti amok a matalag. Ngamen, amok a kabaalan na nga aramidan amin a pagsayaatan dito'y barangay tayo. Kaya't mo asawan, ni Benjamin ti ibutos mo para kapitan kumare. Wan kumare, ngamin, ada pa nagtalag ko kwa na. Amok akabaulan na amin nga aramidan, ti pagsayaatan dito'y barangay. Kat sikangay, asino mo't ngay ti ibutos mo para kapitan? Ni usal ti ibutos ko, mare. Ngay, apayan ngay kumare. Apay ngay aday jay moten nga usal ti ibutos mo. Kaslaawan am-am muna. Kan maysa, nadamag ko idi nagalas ti ugali na. Ay namare, di mo kumamot sa wanti kasta. No para kan ka, kat ni Benjamin ti ibutos mo. Gaputa pa nagkunam kat iso ti hustaw. Sa bali mo't kanyak. Maawatam. Sa bagay mo't kit di nga magkumarita mo't ngamin mare. So ano mabalin? May isa kumamot at tao ti ibutos ta para kapitan. Ay saan ang mabalin, mare? No iso ti pangguraam kanyak. Gaputa sa bali ti ibutos ko. Awan maaramidak. Basta siyak. Ni usal ti ibutos ko. Aniya? Apay ko makapungtot ka no sa bali ti ibutos ni Kumari Upeng a kapitan. Ay basta, makapungtutak. Anya? Imbes ani Benjamin ti ibutos na? Saan mataday jay paylaang nga usal ti ibagbaga na nga ibutos na? Kit iso nga rod ti kayat na, lapdam ki din. Basta, nasakit tinakam ko iti dayjay nga Upeng. Nasakit talaga. Ginaam mo ti makikooperate ama ko na. No kasta, nagiwaras kayo iti basit atulong kadag iti bumarangay, Uncle Benjamin? Way, kanakan. Anya nga iti iwaras yun no bilang laang. In kind ka di, no? Kwarta. Ay na, kanakan. No itachimpo ti basing kawal. Kwarta ti mayat ngay waras. Ngamain, iso ti kayat dagiti tattao. Sa bagay mo't kit di Iso nga giwaras ak iti basit atulong. Iti kasta, maalukoy ko tirik na dagiti bumarangay. Tapno siyak ti butusan da, kas kapitan. Sigurado na ita, Uncle. Sigurado na ita. Anya? Mangiwaras ni Uncle Maa Benjamin ititulong tito'y barangay tayo kunam friend? One friend. Kat kwarta ka no ti iwaras na. Ay naggana san ano kasta. Wan, amumutan na singpat ni Uncle ko. Kat, kaano kanungay amang iwaras iti kwarta? Inton umay alawas ka no, Gina. Isumot tinakuna na idi nakasaritak. Ay na, maragsakan unay ti day nga imbagam friend. Ala, agpakada akon, tainak man ibaga kanya antik alanda. Sigurado maragsakan day jay. Ngamin, ni Uncle Maa Benjamin ti manok na. Anya? Wen, antilanda. Kasta timbaga ni Jonah kanyak. Ay, naggana sa no puduray tanga imbaganakan ka. Pudno, anti. Imposible mataan o agulbud ni Jonah kanyak. Sa bagay mo't kit di Ay na,
Rumbang lang nga may kanak ay titulong nga iwaras ni Benjamin. Ngamen, iso ti manok ko. Kanikam kampanyak pay. Anya? Kaano-kano amang iwaras ni Benjamin ititulong. Intun umay alawas kanumat, anti. Ay nagbayagan. Di pay lang nga itan. Tapno kumamat ada maigatang iti karne. Apag iso ita matutudaw. Tanay, namagamot tan ti subel. Tamalanitan ko mga road. Anya? Uwan gayam. Sa dino nga iti pangiwarasan na. Ijay balay da kanumat ti pag-uurnungan tayo, anti. At least ijay tanawaya a pag-uurnungan ti tattao nga may agdangag iti plataporma na. Kasta. Hala, uwan Gina. Jak liwayan day ta nga imbagam. Syakto ti kaunaan amapan. Anya? Adda iwaras ni Benjamin atulong? Uwan ka no lakay. Day ta ti umaimbagan ni Gina itay kanyak. Kasta ka day. Ay kat nasaya at ano kasta? Ay da. Adan tumutla igatang ko iti karne. Anya? Namagangami ng tisubil ko kat. Nabayag asaan ang nakaraman iti karne. Imbagla amalanitan. Anya? Ay, anya laki din na bakay. Apay, masigurado mamay ka na ka ititulong ni Benjamin no bilang laan. Katuan, padasan da didak ikan. Kat isot di manok ko. Kanikam kampanyak pay. Dakas da no didak ikan. Ay namare, no ada iwaras ni Benjamin atulong para iti barangay. Saan ko nga awatan? Ha? Agmauyong kan samot tan kumare. Apay kumasaan mo nga awatan, kat kwarta dayjay. Apay, baknang kan, tadi mo kasapulan ti kwarta. Saan nga agmauyong anya? Ngamen, saan ko nga ibutos ni Benjamin? No bilang man ta adawatag, itulong laang nga magapukin ni Usal. Aniya? Kat, alagan mo't nga awatag amin. Idak pa'y katbir ngasan di man nakaawat. Man nakaawat? Katuan, iso da ita ti awag da kadagiti tao nga awat iti kwarta kadagiti kandidato. Nga uray saan mo't nga iso ti ibutos da. Aniya? Kasta ti kayat asawan ti man nakaawat. Ay na, agyaman ak unay Sir Benjamin iti dayto nga intidyo atulong. Awan anyaman na, landa. Ad-adun tupay ti paiko atulong, no siyak ti mapagasatan nga agbali na kapitan dito'y barangay tayaw. Ay na, sigurado na ita sir. Ngamen, ado ti mayat amang ibutos kada kayo. Ay, agyaman no kasta, landa. Katsapala ko ma, tamaisa kayo amang ibutos kanya. Wan sir, namnamaan nyo dayta. Agyamanak, landa. Kat manungay tinted ni Benjamin king ka, landa. Ay kadakkel alakay, mabalin ka di mag-abasay. Ti salsalod sodak no manaw. Saan ko damdamagan no dakkel wano basay. Ha? Uwan nga agpaisuan niya. Manong arod? Dakkel lakay, 1,000 city mil. Umdas nga igatang ko iti karne sa baon ta. Anya? 1,000 lang? Anya ala ang mat nga ibagbagam. Better than nothing ako nada. Dakdakkel ang arod ti iwaras ni Usal inton bigat. Anya? Agiwaras mat ni usal iti kwarta. Win ka naw. Dahita tinadamag ko itay napanak iti sentro. Mano ka naw? Dakkel. Nasurok a 2,000 ti iwaras na. Anya? Gina? Oh, antilanda, da kayo matgayam, parbangon pay laang ngam imay kayo. Apay, adda masapulyo? Kwa, umay ko kumasaludsudan, no puno tay nadamag ko. Nga da ka no ti iwaras ni usal atulong dito'y barangay tayaw. Ha? Wen, pudno day ta antilanda, ngam no bilang laang tamang iwaras. Ijay laang pagurnungan na iti tattao ti pangiwarasan na. Kumbaga, dagiti laang tattao amang ibutos matakan kwa na ti ikan na.
Aniya? Abangan no panggapan nyo amapan, ante. Kat nakaawat kayon ka ni Sir Benjamin. Kwa, saan mat? Damdamagak laang, si kakit di mat. Nasaya at mat nga rod ano kasta, ante. Ngamin, abangan no mapan kayo manan. Nakababain mat kadagiti tatawa nakakita kada kayo, idi inawat yo ti inted ni Sir Benjamin kada kayo. Nay, papanam ba kahit? Nakapulis ka may. Shh! Tagtagari. Anya, papanam aya. Basta, agulimak ka, ada papanak. Kit ibagamit atap no amaw. Mapanak ijay daya. Ijay ka no nga agkampanya ni Usal. Kat ijay ka no, amang iwaras iti kwarta kadagiti mapan agdengag. Ha? Kasta? Wan punsyo, isu ang mapanak. Uray jayak laang igid. Iti kasta, sandak ang makita dagiti tattao. Tinapatag, makaalak iti kwarta nga iwaras na. Ha? Kumari landa. Neh, adak kamot ditaw. Si kamot kumari? Di mo kumamot pigsaan day tangiwat mo Aniya? Umayak lang mat agdengag no anya ti plataporma na. Aniya? Kat ni Sir Benjamin ti manok mo saan ka de? Day tangiwat mo kunak kumari. Inton kwan adda makangagkan ka. Unay mo tanday jay abakat? Di la mabain. Ha? Asino titakda ka matam, Jonah? Asino pa'y kumano saan ani antim alanda? Hay, man nakaawat at talaga day jay abakat. Anyat kaya't masawan? Man nakaawat kunak. Ngamin, imawat lang ano dan iti kwarta kini Sir Benjamin. Imawat pa'y laang kini Ma'am Usal. Di man nakaawat. Anya? Isu nga ado ti mangibagbaga aman nakaawat day jay abakat. Gaputa kas jay ti aramid na. Ay na, antilanda. Kunaklakit day no asino ti binirngasan day ti manakaawat. Da kayo matgayam. Ha? No apay matgamin adala nga rudan ti inawat yo kan ni Sir Benjamin. Napan kayo pa'y laang idi nagiwaras ni Ma'am Usal. Kwa? Imbag kumamat ano saan yung imbagbaga iti tattao ani Sir Benjamin ti manokyo. Nakababain talaga ang tilanda. Ha? Anya ngay ita, manakaawat ti awag ti tattao kada kayo. Ay, man nakaawat ka talaga, Mare. Ha? Aniat kayat mo asawan? Apay, di mo maawatan ti kayat asawan ti man nakaawat. Di ka man kumare. Man nakaawat ka. Ngamen, imawat ka iti kwarta iji banger. Imawat ka manan iji banger. Isu aman nakaawat ka. Aniya, iti amin at tao dito yung barangay tayo. Aga-asam, si kalaang tinaturod nga imawat iti kwarta iti nagsinumbangir a politician. Si kamat kumare, dakas ayamot dayjay. Aniya, saludsod ang pailaang no dakas. Salbag ka man. Hoy, landa. Ay na, siyak ti mababain ka puking ka. Ha? Anyaya ti parikot mo, punsyo? Ay na, amin mo ti napapanak. Ibagada aman nakaawat ti asawak. Salbag ki di ti kastoy. Aniya? No si kanto mga amin. Imawat ka lang aro din iji banger. Napan ka pala imawat iji banger. Anya kamutay. Nakababain day tangay naramid mo. Aniya? Ala, husto ka din day ta pa nagungungot mo lakay. Agungot ka. Kato na iranod ka iti ginatang ko akar ni iti baka di na minsan nga aldaw. Isumot jain si Dam. Nagmayat nga ron ti iigupam iti sabaw. Sa ita, agungot ka. Anya? No anya man ti mangmangag mo sa uti tattao. Italaang day ta. Adula amin aman nakaawat nga ibagbagada.
No papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, anya laki din. Anyat kayat yo, tatang, sopas? Jak kayak, Kayat yo ti pansit? jak kayak, pinang, Kayat yo ti aros kaldaw? jak kayak, Kayat yo, taag pagatangak iti naimas asidaw nyaw? Bulalo, tapno napigsa kayaw? jak kayak, pinang, Anya nga ro ti kayat yo, tatang? kayat ko ti asawa, Anya? makaas-asawa akon anak ko. At toyan ti kanam, tatang, mangan kan, tapno daras kang agimbag. Jak kayat, Anya ti diyo kayat, tatang. jak kayat ti mangan, Agkapsot kayo, ano diyo kayat ti mangan. nagalas ti ugali yo. Anya lakid din ni tatang aya. No nagalas ti ugali mi, saan da kan nga umay ikan iti kanam. Matayak lakuman, Anya man hindi tang ibagbagayo, tatang. awan mutlat sir-serbik nagbibiyag, Anya't pagkaskastaan nyo, aya. ayawan rik nayo anak ko. Day talabag bagiyo ti pampanunutan yo. Tatang, Ay, lapdak Santiago, ngestap no maong kilakon. ibagayo nga rod, no anya ti pagkaskastaan nyo. Kayat ko ti asawa. Anya? Kayat yu pa'y ti mga sawa? Nga uray laklakayan kayon, tatang? Wan, isa po landak iti asawa. Makas asawa ak. Anya lakid din ni tatang. Makas asawa mat gayam. Nagadupay lang artina. Pinang, sikaman ti magkisarita kini tatang. Apay aya, Manong Peter? Kaya't na pa'y mat gayam ti mga sawa. Iso agumurgura. Wen, ibagbaga na day ta. Ngamjak ikaskasaw. Kabaalan na pa'y laang aya ti mga sawa. Kan, hay na, isban na pa yung tisapin na. Anya rod ti aramidan ta. Kat di namat kayat ti mangan. Mangan tulat ta numabisin ni tatang. Saan tan apagparikutan day ta, Manong Peter? Ti pagsidda awak. Di mat laging bagan ni tatang. Mano na bulan ngagsaksakit. Manipod na itabon day tinanang, nang rugi mo ang nagsakit ni tatang. Agsakit nga tawan no agin sa sakit laang. Diyak mo agkakapsot mo tilangana. Nagginad ti garaw na. Nagbuntog ang alngalan na ti kanan na. Slow motion. Anya nga ano isa pulak iti asawaan na. Barang pumigsa. Anya, sakit lang ti ulo day ta, Manong Peter. Saanin akabaalan ni tatang ti mga sawa? Nga ta. Ay na, anya lakid din aya. Dandani di na pa yun may pangato ti sapin na, mga sawa pa'y laang. Kaasi laang di asawaan na no kas pangarigan, Manong Peter. Tatang, may katagdigos ka. Adan insaga na kapagdigos mo. Ay, jak kayat. Malami nak pinang. Anya? Talon nga daw asaan kayo ang nagdigdigos. Tatalong aldaw. Makatawan ko maa. Anya lakit din ni tatang. Agpiluso po manin ako nak. Umay kayo kit din, tapno na banglo kayo. Awan matlat sir-serbi na. Di? Ana banglo ak tawan mat asawa. Ay, anya lakit din ni tatang aya. Asawa man ti bagbagana. Kayat ko pa'y ngarot ti mga asawa. Agkakapsot kayo lang arudan. Mga sawa kayo pa'y laang. Anya ngarot ti kayat yo. Mangramasa kasta. Ay. Dakas dito ibagbagayaw, tatang. Apay ko maamang ramas kayo nga. Kaya't makasasawa ngarod. Ay, di yun ipilit ti kayat yo. Ta saan yun akabailan ti mga sawa? Sino tinangibagaan kabalan ti mga asawa? Siyak, tatang. Iti day tatawin yo, nagrakaya kayon. Saanin ang mabalain? Oho, tukak. Anya tukak? Agrup-rupa ka tukak pinang. Ay, anya lakit din ni tatang. Ipilit na ti kayat na. Agsakitak latang arodan. Aging katag na nayon. Anya? Ay na, tatang. Amok nga awan sakit yo. Agin sa sakit kayo laeng, takayat yo pa'y ti mga sawa. Ay talagang agsakitak.
Ay, agsakit ti ulo kinton madamdama. Kataguri-gurak mo't inton bigat. Kasano ti pan nakaammo yung agsakit ti ulo yo? Kan agurigor kayo inton bigat? Hmm. Ibagak lang agsakitak akat agsakitak kon. Ay, rumarak. Nana, papanan nyo ngay. Inak agsapol iti asawak. Tulungan kayo amag natatang. Ay, di nakigaman. Kabalak ti magda. Ay, sus, tatang. Ay, ko. Naisaltak kayo. Anay, ay. Ay, di kay nga minagan-anad. Apay ngayon ilutan ni tatang tipatong na. Anyat mapaspasamak, pinang. Naisaltak ata ipilit na ngamin timag na nga oray marigata nan. Kabalan na ka di timag na. Ang mga nukong kuna na lang nga naisaltak. Kasla di mo amuti ugali ni tatang. Noan anawa, ad-dain namot nga aramiden. Kulang sa pansin ni tatang. Anya? Nagpartak ba't nagnaitay anapan nag-CR? Kaslawan mo't saksakitin na. Anya lakit din ni tatang? Pambaritis talaga. Talaga, mo't pinang, ay ayan na launay ti bagbagi na. Ibagbaga na nga agsakit, nga oray saan mat. Agpampambarlaang ni tatang. Pare Karyas, adam mo maabalo tinatay. Apay ngagsapsapol ka iti balo tinatay, pare Peter. Di mo kunain nga isukat mo ni bakit mo, pare. Sana dahi tati kayat ko asawan. Agsapsapol ni tatang ko iti asawain na. Anya? Apaw na yan day ta. Agsapol pa'y lang ni tata kator iti asawain na. Kitlaklakayan lang aruday. Isungarot ti kayat na, barang agsublit ti gaganay-gayan na. Ireng-reng-reng na ti panangasawa na. Amukaw. Adda balo tinatay iti daya, paray. Amamom ni Nana Estela. Wain, amok. Napay ayan ni Nana Estela. Duan abulan abalo tinatay. Ingka kasarita, bareng kaya na pa'y timakiasawa, paray. Apay asinarong karanak, Peter. Kaya't nakaday nga asawaan. Saan, Nana Estela? Sana siya ti mga sawakan ka. Asinaw. Ni tatang ko, agsapsapul iti asawaan na. Agpada kami gayam ngagsapsapol iti asawa. Ala, ibagam kwa na. Anak kasyaga na amaki asawa. May asim pa akaw. Tatang, adan ipaasawakan ka. Ayan na, Peter. Aday di balayda. No kayat mo, mapantay di balayda. Tayong kaasawaanan. Ay, mayat nga ta nga asawa. Agpada kayo ka nung agsapsapul iti asawa. Iso asigurado nga ginusto kayo. Mapantang arodan. Nana! Ay, nagtakder kayo matadagosan, tatang. Kunak man no agkakapsot kayo. Aha, nakunakan ka nga kakapsota. Intan bayat anapudot pay. Anya napudot pa ngay bagpagayo. Ay, basta di mo ni kaskaso di bagak. Let's go. Nana Estela, iso ni tatang ko. Hi. Hello, Put. Ay, Peter. Kadan samot bagbagtit na. Awan tatang, ubing-ubing laang agsao. Umalsama ni tatang mo baraw. Ay, saan nga umal ni tatang ko, Nana Estela? Mababayin laang. Tatang, agsao ka na. Siyak ni Kator, Estrella. Anya. Katok ko nam. Kator tinagan ko kunak. Ay. Kunak no katok ka. Katurgayam tinagan mo. Akwa, imay kami, tagsapsapulak iti asawaet. Ngiyawid na ngarudang kataor. Nagparta kasi mong bata. Awan ka di ti agungat, mayawid ka. Awan, iso nga yawid na kaon kataor. Agdandatan kas agasawa. Asino day tabakot, Manong Peter? Adama dito'y balay. Kabarbaro ananang ta. Kaya't mo asawan? Isuday tati asawaan ni tatang? When ading ko,
Kita man ni tatang, pimig sa idiaddan asawain na. Wan ngam kaslasan mat nga agdigdigos day tapakaut. Pagkunamat pinang, Madlaw mo't itibuok na. Nagangrag. Masikaw? anya masikog asa asawam dita pinang. Buyong nalaang dayta, saan kat amasikaw. Ay ayatan ka Estrella. Kaya't ka ngay kasar. Ay, ayatan kamut, Kator. Kaya't kumut, iba ikalay sakit ka. Nagpintas ka. Ay na, nagdar kamut, Kator. Ha? Apay ngayon parang mo lagi iti op-opat ang ipan mo. Dua iti maba. Dua ba't iti ngato. Tas lang ipon ti rabbit Ayumay ka man, kidi, Kator. Ha? Anyat aramidan ta Estrella. Damang ko nga da dito ninanang ko, kabsat. Asino ananang mo, kabsat? Ninanang ko nga Estela. On, adda dito'y balay ni tatang ko. Anak na kagayam ni Nana Estela. Wen, anak-nak iti maikalima nga asawa na. Anya? Sakti buridek. Mabait man laan. Anya jay kinunam nga anak na ka, iti maikalima nga asawa na? Natay amin dagiti nakiasawaan ni nanang ko, kabsat. Tatang ko dyan na udian ang asawa kinkwana. Anya? Kastang agpaisaw, kabsat. Imayak, tanaamwak amaki asawa ka numanang. Ha? No talaga akayat ni tatang mo ni nanang ko, awan maaramida. Ngam tilaang maibagakit kastoy. Anya day takabsat? Ibagam ko ma. Anay ko! Apay nga nagkagat ka. Ay, anay. Ay, lambing ko lang kaday, Takator. Anya? Ay, day ko'y ba'y ti kagat. Kas kamutla ason. Kasta nga may, hindi pa nagayat ko kin Takator. Anya? Ay, ayatan Takator. Iso akagatak pa iday taagong mo. Ay, anay ko. Kinagat mo ti agong ko. Naisinan san. Ay, nagyot Takator. Ay, imbuto man kitiday taramay mo. Ha? Apay day to'y ramay ko. Basta, kaya't ko lang nga ikaman, Kator. At to'y ti ramay ko. Ay na, nagyot nagiti ramay mo. Anay ko! Anay! Kinagat mo ti ramay ko. Anay ay. Apay nga dagapuanan ti kagat di tatakyag mo tatang. Basol mo day to'y Peter. Basol mo. Anya basol ko tatang. Di paasawam kanya ka. Apay ni Nana Estela. At damot puli na nga aso. Anya? Kasano kumaday ta? Ay, sa bali no aglambing ta kumagat. Anya? Ay, nagsakit dagiti takyag kwa kinagat na. Nagraman agong ken ramay ko. Anya? Yahaw! Kator! Agsubli ka dito'y silain. Yahaw! Madjakon, isubli mo day ta nga aso. Ay, babae. Diyak kayatan ti mga sawa. Anya? Basta, ibabawi kon day ta babae. Agkagat mat. Ay, umaya kun Kator! Ay, saan? Di ka umas asidag. Darabis mo. Diyak kayat ti marabis. Di kan kayat nga asawaan. Umanaw kan sa tanas. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Ay kabagis, dito'y nga istorya ket nakatawa iti rugingem nadala kunay iti panungpalan. Tipudno adamet laing kasta iti adu nga lugar lalo no eleksyon. Ada dagiti kandidato nga manggipapay iti
tulong wenno kuwarta iti tattao tapno maalada ti paborken boto dagiti umili. Ket ada met dagiti tattao nga maragsakan unay no ada maawad da uray saan da amuno anya titunay apanggep dayta tinakatawakan niya ket ni Antilanda. Idi nanggeg na nga ada iwaras ni Benjamin a kuwarta kasla nagrugya naktaray ti isip na iti karne ken sabaw. Kunag nagrut ay Antilanda san mo pay nga nakita ti kuwarta nagplano kan pay laingen iti panggrabi. Kasta met kadagiti adwa tattao no adda libre naragsagda amin. Ngem ti nakaungget kanyak ket tagiti tattao nga mangusari ti kuwarta tapno makalada iti boto. Ti eleksyon ket saan nga auction nga pagatangan ti suporta dagiti umili. Masapul nga ti ibotos ket daydi ay adda na lintega plano na sayata karakter ken pudno a panagserbi iti komunidad. Saan agapulaeng ta isutinangted iti kuwarta. Nagustuhan ko met ti mensahe iti istorya may panggip iti manakawat. Adu ti nagriribok gapu iti dayta nga sao. No kitain tayo, saan met siguro dakel ti basol ti nagawat no kasapulan na ti tulong. Ngem no awaten mo ti kuwarta ket ilako mo met ti konsensya mo ken ti boto mo isu dayta ti problema. Ti boto ket karbanggan ken responsibilidad saan banag nga mausar ka sukli iti sanggaribo wenno 2,000 a pesos tinakadala kunay ket saan tayo ko mga mawis iti mabit a benepisyo. Wen makatulong ti kuwarta iti maysa nga aldaw mabaling ka makagatang iti karne wenno makar. Ngem no madi ti mapili a leader 5 wenno 6 atawen met ti panagbales dayta iti entero a barangay. Data ti mas mabigat a epekto nagustuhan ko met dagiti karakter nga nanggrugya manggisuro nga masapul nga agpanunot dagiti umili. Sana basta sumurot iti chismis, sana basta sumurot iti kuwarta. Kitain ti record ti ugali ken ti plano ti kandidato. Dayta ti mas importante nga manyaman na ajuda nga mawat sagbay eleksyon. Overall, napintasunay daytoy nga drama ta napudno ti pakasaritaan na ado a komunidad ti makarelate iti kasta a sitwasyon ada katatawan na ada pa nagkukuna ti realidad ken ada na imbak eleksyon. Ti tunay a pamatiyak ket no umay ti eleksyon awaten man ti impormasyon dumngek man kadagiti kandidato ngem usaren lata ti bukod nga panunot ken konsensya iti panagpili. Tati maysa boto ket mabalin nga mangbaliw iti masagbayan ti entero a komunidad.